Kapitan Inteng! Imbaunak ni tuyang ko, Maray. Umay ko kanubayadan di utang mi dito'y tirsinam. Ay na, nagsaya aten, kabadong. Nabayag kayo na pinadpadaanan nga umayagbayan. Kababain mo't ano sana agbayad. Mabitlaan takalkalak tay listaak. Ne, kaslado ah. Adumot anotbook tinakalistaan na ah. Sige man, Maray. Kwintaam. Mabitlaan tagkwintaak ah. Imay mo't siguro nagbayadan ni Maribana nga niya, Maray. Ay kano maamuan na nagbayad kayon. Sigurado, sumaruno mga agbayad day jayan. Sumarunon to pa, dagiti daduma ang nakautang anya, Maray. Tay utang ni Marituyang idi na panabulan, day abulan, idi na palabas sa bulan, idi manen na palabas sa bulan. Nay, apayan, Maray. Nagaduma day tanga utang ay. Agulay maka, tanay, madamati pa nagkwintak, pero mati konsentrasyon. Ha? Utang na idi na palabas sa atawan. Na, Ito, na. ita atawan, kan idi na palpalabas atawan. Ay, sos. Kurang samatan da ito internet tuyang ko pagbayad ka. Kahit, anyang arod ngay, jakwintaan Ay, saan pa'y laing, Maray? Kurang da ito pagbayad ka. Agasam nga dita, bulan kas kada tawanan tibalbilangam. Kaiso matinakalista dito, Diyore kita am talistaan, dayta. Ay, yay! Awan niya, nakabayad kan ba daw? Diyak pa'y binayadan amin. Na, kunakmat kan kaabayadam amain. Kurang di intad mo pagbayad ka. Kurang? Apay, manaw ti utang ka. Kinitak di listaan ni Marikuanang nagado ngagpaisaw. Anya? Natawanan pa yan ah. Kan nabulanan pa di kwinkwintain na. Na, Inaldaw ka nga ama pa ni Jitersina na nga umay umutang. ay saan ang mabalay? Agririak. Na? Dakkel agulaw ti mapasama. Damag ko, nagbayad kayo kanugaya, man iti utang yu kan ni Marikuanang. Ha? Jak pa'y nabayadan amin, Maray. Tanagdakkel mag... Apay, ribo aya. Ribo. Nagadon aribo dayta, Maray. Jak nga rodam mo, no kasano anak ka utang ak itikas jay kadakkel. Ay sos, madanagan Na, apay madanagan ka? Amangan mat no imabutan iti ribo-ribo ti utang ko iti tersena na. Ay sos, ingka kitaan, Maray. Narigatan no umabot iti ribo ti utang mo. Akas kanya. Sige, Maray. Mapankuntuman mo't kitaan. Tabayada kon. Tapno saan mo't nga aramidan ni Marikuanang aribo ti utang ko. Ay nasaya at na panunot mo ang papanagbayad iti utang, Mau. Nakababain. Wen, Inteng. Tanakabayad ka nun ni Marituyang. Mga lakan tulat ta di tabulsak iti pagbayad, Mau. Adda kwartam aya aribo apagbayad ta. Nagadun aribo day ta? Ket no kasta ka no tinagbalinan dya utang da Marituyang. Nagado aribo. Ay, ingka kitaan di utang mo. Amangan mat no namin sa nga pulon aribaw, tinagbalinan na. Amok nga umay ka, Maribanang. Ay, talagan sa apinadpadaanan Amok nga may nanamo man nagbayadan ni Marituyang. Iso nga umay kamot agbayadan niya. Kababain mo't no syaklang ti saan ang nagbayad, Mare. Ni kuwarog kumamit, kandag iti daduma pa ang nakautang ti umay agbayad. Di ka madanagan, Mare. Apaman ang madamag ni kwarog ang nagbayad sigurado nga umay tumet dayjay. Daytoy jay utang mo, Mare. Kaya't mo akitaan. Sige, kitaak man. Aganti para ka, tapno makitam. Saanon? Tapno sigurado ang makitam dagiti inut utang mo Sige man laangan.
Imbaglakit din, taintugot ko na ito'y antiparak. Daytoy tayo umuna nga utang mo. Na, apay nga ipakpakitam ngay kanyak day tamay sa anutbok. Sapay nagpuskol. Dito'y nga minti nakalistaan tayo muna nga utang mo. Kasta kapuskol ti utang ko? Kayat mo sa gaysaan. Kan adapay may kadwa notebook Anya! Adapay may katlo notebook. Daytoy man. Amin dagita? Utang ko? Kita nga min, amare. Ay. Mabit man lang, marikwanang. Ay, kurang samot da ito interneteng apagbayad ko. Kabasulyo Inurnong niyo ti utang yaw. Nagbaybayad kayo kumadagaws. Di saan ko naurnong. Saan ko mangagsakit ti ulo yung itangag bayad. Ay, anay ka. Ay, agsakit sang agpay so ti ulok. Kan uray ti rupak. Mairamanan nga agsakit. Ay, mahay bladak sa amatan. Warog, yala anak manitidanom. Tanay, maulawak ka talaga. Mabit lang antay. Ay na, itaak lang, mata makarik na iti kastoy. Aw, at iti danom yung antay. Anyaya tinapasama kada kayaw. Nakita kayo mata naggapo iti tersina ni kagawad ko anang. Ay na, agyaman ako arog. Ay, kaslang amin, mahay bladak iti naamwak. Diyay utang ko iti tersina ni Marikwanang. Apay aya? Kalumot na nagpupuskol anot bok tinakaisuratan ti utang ko. Talaw? Wine, mas daawak no apay akas jay. Ay? Naurnaw nga akas jay ti kaado ti utang ko. Ala, amangan met no adon ti utang ko iti tersina. Ay, saus. Iso nga raw, amapan mo mat kitaan. Ay, kasla mabutengak mo tantay. Ay, tapno amam, padpadaanan na ka. Ay, hindi kailangan nagparparang kini kagawad ko anang. Apay ngay. Awan pa'y pagbayad ka. Apay, ag high blood kan? Juan, inteng. Naa. Ay, naamwak la dya utang ko iti tersena ni Marikwanang. Ang maulawak matan. Inikan ka mo't iti pagbayad mo. Ay, kurang dya inted mo, inteng. Tatalo anot bok ti impakita ni Marikwanang kanyak. Anak kaisuratan dagiti utang ko. Mano anot buk? Talo nga rod. Naa. Ay, pangalalaan tangay iti pagbayad ta iti dayjay. Kinitam ko maano talaga mo't lang nga iso dagiti inut utang mo. Amangan mo't no nararamid na laan. Gumatangak man iti bagas, kagawad. Nasayaat mo tada ka. Singiran ka matan, jipaut. Ay, sa anak pa'y nga agbayad, kagawad. Apay ngay, kanagadun ti utang mo. Apay anaga daw. Naminsanak lang nga imutang. Mabitlag. Kita am to'y notebook. Notebook mo ti grade 1 day ta, kagawad. Napuno iti utang mo dahi ti notebook. Nay. Kasanwa na pasamak day ta, kagawad? Nagututang ka mo idi. Ay, Ala, agbayad kan. ay saan? Agre-react, kagawad. Naglayang kayo mga umutangan. Ay, Itatag singira kon, agrere kayaw. Kanyang itar aramidam. Yung kagreklamon akin ni pari inteng. Mabalin nga tang agreklamo akin ni Kapitan. Apay kitin asaan? Ireklamok jay kagawad na. Saan nga tang agungat? Saan niya agungat? Yung kakidin. Makamuditan. Uray agungutan ni Kapitan. Mare, papanam? Di taman barangay hall, Maray. Mapanak agreklamaw. Agreklamaw?
Ireklamok man ni Mari Kwanang. Ay, Maray, di mo ibagbaga ah. Na, apay nga ireklamom kat kumari taday jay. Ireklamok, agasam, imadaw ti utang ko kan Kwana. Anya? Nagadumatan ti pakpakitan na alistaan. Ay, agpadata, Maray. Talo anot bok ti ibagbaga na nakailistaan ti utang ko. Oh, makitam day tang aramid na, Maray. Sige, agreklamo tayo amin, Maritoyag. Mapanak di ta barangay hall, Chip. Mapanak mo ti jay. Di agkuyugtan. Pag naantangay. Di ta kalsada ah. Ay sus, di pa ikat lumabas ta di ta tersina ni kagawad ko anang. Kat anya nga rod ngay. Mga nusingerin nak no makita nak. Di saan kan nga agpakpakita. Barang saan nakamadlaw ah. Sige, magnata nga rod ang Chip. Sige. Ilingad na ka. Sige, lingdan ka, Chip. Ang, ni, kasla nakita na ka, Chip. Di mo taltalyawan. Waraw! Ni, ay ayaban na kan, Chip. Waraw! Kung may katagbayad kay ti utang mau. Ay, di mo taltalyawan. Sing-singer na kan, Chip. Kaslawan na ngagta. Diretsuta na magna. Agasam ti listaan ti utang ko anasken kano abayada kin ni Mari Kwanang, Kapitan. Ay, amangan mo't no po nga inutang mo. Ay na back to back pa'y ijay notebook, Kapitan. Ah. Nagadaw. Ay, ala, tay surat ko dagita reklama. Uray ni Mari Banang, agreklamo kanumo. Ay, nas ka na maisurat amin dagita. Kapitan! Ada kami. Umayak man nagreklamo. Sino ti reklama? Ni kagawad ko nang ah. Na, Ninayunan na mati utang ko kan kuana. ha? Aw, nangagmaw, Kapitan. Saan la asyak tagreklamo? Ala, tay surat ko dagita. Namin sanak lang nga imutang kan kuana. Ibaga nakit din anamin adu kanon. Ala, noted. Aksyon dagita reklamo may, Kapitan. Ala, ta ipaayab ko. Ije barangay hall ni kagawad ko nang. Pinaayaban ka kagawad, taadot tinagreklamo kontraken ka. Reklamaw? Apay dagita reklamaw, Kapitan? Dagit ka no babayadan. Wano utang, dagiti mo't utang, kat dimakkel ka no. Ay na! Dagita pa ang nakautang tadaganas ng agreklamaw. Itatamasingerdan, agkastadan. Anya ngamin ayat, tinapasamak, Maray. Talaga nga inutang dadagijay, Kapitan. Babit lang, taurayan tayo ni Marituyang. Ta ipalawag mo. No, anya dagita nga inut. Utang na ka. Talaga nga ipalawag ko, Kapitan. Kapitan, adako. Ha? Nasaya at mait. Si kagayam tinagreklamo ah. Wan, tatalaga akayat ko amalawlawagan, Maray. Ita, ipalawag mo, kagawad. Kita mamare, dahil ito'y talistaan, idinapalabas sa bulan. Apay nga imabot iti 5,000. Kat baga sardinas laang matinutang ko iday. Nan, kita akman talistaam. At dayta, Nagninamatan to'y kagudwa a kilo abagas. Nakalista dito'y, Kapitan. Sanga gasot. Anya? Kanto'y sardinas. 50 ti maysa. Ay, nagnginan kagawad. Apa akas tati presyo na? utang ngamin, Kapitan. Kay, gaputa utangain. Sanga gasutan. Ay na, Kapitan. Dakkel apa ng lukuter aramiden ni Kumaray. Ay nanginaunay day takagawad. Ay no kastamit lang. Nasaysayat asan kan nga agpapautang tapno awan tiriray. Ay, jak bayadan dayta. Unay mo't anagninan. Presyo man nasaya at kagawad. Kalpasan na, kwenta am analaing. Mabit lang nga raw, takwintaak manan. Ay, rubang lang ah. Mabalin ayamot ti kasta. Ay, marituyang. Tulungan na mga ron nga kwenta. 5 plus 3. 1. Nay, apay awan. Aha, di nakman damagin dita. Siya kung timang sungbat. 5, 6, 7, 8. 5 plus 3 equals 5, 6. Manaw, Kapitan. Naglaka!
1,000 laeng ti bayadak ba daw? Day tamot lagayam. Impakwinta na imbag ni Kapitan. Rumbeng laeng Napanmet dagitay adda reklamo na tapno kwintaan damet dagiti utang da. Apay nga ta, akas jay matan ni Marikwanang. Nakapoy sa itimat. Agasam, plus laeng, kalakaan, damagan na pa'y kanyak. Sinong batam ko man Sinong batan ni Kapitan? Nalalaing matgayam ni Kapitan. Sumot gayam nga imado ti babayadak. Taninayunam iti adu asiro jay 5 pesos. Iso ang nagbalin 500. Ay, wanan niya. Da kayon ti makamong agtungtong, Ken, dayto ipay mare. 2 laeng dayta inutang ko. Ta idi imutangak, 2 nga asin. Angam ninayunam manen iti adu asiro. Iso ang nagbalin asa nga gasot. Ay, wan. Ay, saan mutkit di nga adu asiro? 2 asiro? Ay, saan ka nga min agnay nayon iti adu asiro Wano 2, wano 3 asiro. Tanay, dumakelmutan ti babayadan. Uwang nga, Rod. Nasulbaran ti problema yun. Wan, Kapitan. Mayatan. Maray, imbaonak ni tuyang ko. Tapnoan niya, kabadaw. Tapno agbayad, Maray. Tanarigat ka no ti maurnongan iti utang. Aywan. May salaang madya utang na. Ay, kunak no adumanen, Mare. Saan, kabadong? Inornos ko na ito'y. Inikat ko dagita inay-nayon ko asiro. Tapno sa anak ama ulaw. Ay, nanakwanang. Nasaysaya at no naurnos tilistaam. Tapno saan ka amaulaw. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.